anh khu mong mong hi tu ni la jan baro vel le chai de hin jing khu le hin Jubilee hi hong ki mang pan de hin hi chun lai te gol se chat chom chom hong ki bol de hin chi hondo na hi u council president pa ini Kevin ama chunga ka thu ka hin phongin tuin tu Imilul Jubilee function secretary Golhang Thon Kilenin Panin Kilentin kita iting le patin wa thaila Joseph Thon Kilen Hokimin inni Pivintin kita le word of thanks to Paulin Mangtoboy Kiwa Bunglung village aman hinaintin kita iting le bana tauna George Dikanin ay labai pai de hitai tuni nikho Emerald Jubilee Youth Club min aman na Zin guna ipan biohin Zin zaum sila functional president kinai pa hausa upa special guest sila mi pi hozo se kazana salam kahin pin he kasay nom cha hila Bunglung Youth Club ichi hi ang pu do kal kum som nga lenga him na hi 2019 chen chu som nga lenga thin na hin 2020 tu kum that 5 se la hin youth day ki mang ji hin cha hin hong ki gong khomin ji youth day hong ki man na hin ai lo le curriculum activities ti ho well ki bol na hin ang lai te sports lama machal na bon ni zawin kaga talang num khat jong om ja chu tu ne ai khong den hin ichi masanga chun kapukamin jong en seyin chula special guest wa holin no khatlani ka za zo chu kan hil chin nomin tingmila do ngali hi le sompung ho hin tu hin bang kam dei phai ma cheng ta ye ka chula ngamin la ku ki gi ti le wai che ho hin amani hi kyo hin hang lai te hin nam khat hin choi sang gold medalist khap chu boxing hin khap chu mix martial arts hin ki pa piute chule e ho jong kitil ko na neute ta hi invite kana bolo hi e chi chu hin chule team a yong hin khat ka se chit non ki den e che Jubilee team hin benal hi ga na hele Bunglung Youth Club moto mai he ama to che hai la langa hu culture hin lang hi la education hin anoi lang hi la sports kiti hi ichi Jubilee team hi la youth for change ichi Jubilee team a kamano hin chule thum channa kan gol hanu ma chule ki paum ta in Bunglung ho hin nulam ho yong hi invite ki bolin ki thu pi na yang ki thum ki ne nam hon jong jersey khat sponsor a ball dogin ki pa pi sana chun khyo yang uniform youth club te uniform set khat hi am ho sponsor minin jong ka sut pi event chule delhi a Bunglung mi zan ham khat hi service ball hi lo la hoila ham na tong tamta om thowin amoy jong ki thu pi na uniform set khat jong hin ball dogin hi je chun amoy min ho he uniform min akisunin hi chule ka left lang a hi chi hi la youth club antiques ti da property ho ane kanei kago ho ama sa pena chung pena ki tung kho hi la tu kum kalam do hi in chule anoya hung ki gol ho hi ki na hi la well I tournament num ham first I lo la runner hung ki ti ho hung ki gol thai hi in anoi langa jersey hung ki ta ho hi ki na hi la langa pana khun ga vet phele hung lui pe ne den bana hung tha intin ichi ho so na ki ho new like ya uniform ho yang om na lai yin thil dang ho jang hi display ho chu ka bol vet sa na ai lo la hil chin na chu ka hen se hi a chai na ke jin chapang hi phab kha jang hi ki ho youth club te hin football academy a hi aumi hi choyang cha minu yong hi ka sim tha nu min aji chu youth day ang kiti le kyo in kiti goal se hi en ama sa penin culture ho yong kapudo win education lama ni halang le ai lo le night service kan iting la pun achievers
or excellency award ho kiti wa he education lama kiti ko na ding hin ka ball ke rebin chule sun la hen sports ki ball je chun tu ni hin amo min long ka pun do no men hi ama sa pe na hi le min lun do ngal hi Kerala Blaster Aumen Sego Mang do ngal hi Atletico Kolkata Aumen Kamgillen to boy Delhi Dynamos Aumen Kamboyson to boy Delhi Dynamos Mangothang to boy AU Rajasthana Aumen Haukungam Rocky to boy Gokulam Kerala Paukuhang to boy Round Glass Punjab Lalgo Sim to boy Round Glass Punjab Hicho se football academy a chapang ho Aumen dunia aha jong Aumen aha lo jong Aumen amo ho kipa pin a hilo la etham hong machal the ne diu hi amo yong hi mi chapang ya tham khat hi hilai bunglung a konin jong football academy ball khat jong Aumen hi chu koi madang hi point again to boy ama yong hi football for change academy khat jong hi slai chen a hi hi jong le cia san mana Aumen ai wa nga chu kyo ka ute ma hi hi choi hong ka highlight dok no men ai chu hi ti chan hong ki man na hin ki khial na chu om jing ye ti chu ka se do no me he ka ki pai chan chu tan te ka bol hai kha om kin ne a thu pi ben ka su do khai kha no men ki ngai them hi tin hi chi hi kum som nga la nga zen hi lam kai lu ho yong hi ka ta lang no ki ru ben lam kai lu hi amasa pe na hi che Bunglung Youth Club hin phut do ki ho hin kha het ben he ye mini mi thum jong idea yon na pu do nan te chila ya lam kai chele pu sia lu na hi in ama hin pu do hi in chule ain ha pu pe na hi chu hi le ki ho record ding lu ya ka pu lun khau tu boy hi in lam kai ho zo se hi president le secretary ho hi mi som thum a hingu ben hi tu ni chana hin Ichazo se he present kape no mavin hise chun lam kai lui ho president le secretary in zo la ya to wa hi in ana po do gam ta bin om ho chun lu set tan hilanga yung pi divin kan ti min hi chele apido odin house pu pu paulin mang to boy amai yung pi pi la ki pa min te give hi izanam khani category ka ball ha ben azo zo na chun kasum la pai ben adol lo ta je chun chakon hi ki ho in long pai ka sa ben hi je chun no in long lu set ta ngai lu na ne ta nin san pi de ben pen ti me nan pi jeng thei te amasa penen necktie hi pu sia lun mina he ain su min in la pi win tin chala apasot pe na record na um chela ka pulu na man hin necktie khat khat in la pi on la ki pa min te tu hin chakhon ho chu in hot pi wai hong ki pi chai wa hele kyo phat chu hong ki chai pai pai ding tai chakhon chu I cho he kan prin wa kan piu hi tu ni ko lo pi ta hi ji chun lam kai lui ho hi ipiham ka sei ma ba chun thil hoi ta alo la tin jam hoi dinga hi ka dei sa ma ma hi hin la ki ho inzowa abullanga function chairman pan sei ma ba nga chu ka ki go now hi program kata do ka lui ki vel ho do wa hi tai hong jeng la thi lo hi go hong zu ki lai ma lo se hi kalungia lo ana ding jeng in la pathin boza len tun hen ki chai ding nom zen avel vela function secretary nen pathin ka thang wan so le hong kun ho mi pi ho zo se yang pa tu khan se ka ki pai lam kai lui ho hil pi do na tieng le usunga hilum dan ho
cả sĩ chủ thể thế nhưng lại từ cái bộ họ của thăm thân kinh liên là cô nên ngày ta tỏ bên Uin phát hiện vợ trời là Joseph thân kinh liên nên phát hiện sợ tỷ viên tính thì cái dạy tiếng lệ cái bảo thứ gì của phòng liên bang của boy chỉ vào Bunglung village trên này bị điêu cái dạy cái tiếng lệ chân ban là tao George Deacon ama anh này à hệ luôn session cho không kịp tại để đây hello in the
OEP wa patina in wa taina iman ohi patin don pa tangein te hi kata sanin kain sei do nom chu u ho sa pu ong din do dung zui jin neo khát chắc hẳn sẽ in cái tiền AMC u lun pi in thằng lai te ngày lun lệ sẽ tiếng lệ Jubilee ki pa pi na in ama na hung te hi zong lệ thu pi na in sung lệ pai them ka hen thonin ama chunga ki pa thu iga tong din he Bunglung Youth Club Emerald Jubilee mang khom thaya dam nai hin mapui wa hat chung nang pathen thangwa na sang pen ka hin pi ni tuni hitabang hingonga Bunglung Youth Club lam kai ho hin member ho hin na bon chau chungin ti pa thu ka hin khongin chule hitabang kingona ngai cha na hung ki min pha ngai lu na ja na hung kal song chief guest pu hau kulal hang sing chairman ADC ka bu pi hin guest of honor to Christopher Dongal IPS ahin aloy nu ahin functional president ku Dr. Yam Kamle aloy nu ahin pastor ngamlen gambi pastor pahin tunia kopi su ai lo wala zutte ngai na jala na hung kal sun uwa ka ngai chat nào lo đứng ta nong su ko hit jam em na ho zo se chunga ke pa thu kan khong ne special guest a hin hung ti ngai cha ka pa pau chu na hin pathang kam hin hi ha ling dong ngal hin dunia pathen wa chai lai sa pi ho artist so hin hopi sunga ko na nula pa pi da pu ulenau te ho nahi ubin Emerald Jubilee man khom pi dinga hopi in ai lo le zutte in ana dei sau bunglung chanu te ho yo se nahi ubin no in zong la ji te ho ai lo wala sa te ho to ki pa la thanom ta na hong kal so no wa ko pi long chot du du ji min na ho zo se ya len dong ki pa thu kan ko ne tu ni hita bang kin gon lo hin tai chai thei nau hi tu ni a hilai ya cheng eo zo se ki pan khom za lo hin eo zo se pan khom za la ki program te ho lo thang hi jin na bon chau chu ki pa thu ka hin seyin na thil pha bo lawa pathenin na malamin ko wa na mapijing tau han pi a chai na pena ka hin sei dan te kha ki pa ku pau lên bang i mo Bunglung village ki pa tu sei na anei to honin i ma en ni hai ki pon ki man ta le diu neu ka hin simeng ki teng musical night pai ki ma hung ki pan de hin ya compare ko video lam tin ku tu boy le ni thal nei tong tu pai man de he in the special guest he atom dang dalin sin hai ga ting anin si ku lamin bang mi sau ku ho pu du pen ku pau le wi te ku dang men thang tu boy ku el thang dang bong sai bolang lam bilun tu boy nunga hanun nem tu boy ti he ada na thei pe na a hi naw long pong lo wa tang sim tha a hi in ji chun ni ra le hin artist so long hi atam tim ki din nếu còn hình thù nó kia đình tinh artist so hi và là tao na anh ấy bị điều phò dòng nông xét tiền là những thứ đình đoàn lăng nó mà hi kia mà em thì thế cái hình sinh phá thì ngày hi và là tao na anh ấy bị điều church đi cái là hi thì ông tập hơn in artist on chúng đơn gật tình niềm pha tìm ngân hung hình tiến bằng gông lên
Ipian hung hintin, Joseph Tangkile hung hintin, James Sargent hung hintin, Ongilun, Bongari hung hintin, Kiasang MK, Begi, Mon Hangjo, Elamboy Baite, Amo CC, Ruin, Banatang Nadingin, Ipian Pun Panen Kilentin, Dudingle, Ibune Nadiuhe, Owin Sung, Owin Kempa Sung Hidehe, Ipian Nalungwak Nakipayurin, Ruin, Just Diken Pupat Nakitawite. O pakai paten kasam pum le halu pum yong leven katau ni te ho le kathum ni te ho ni san pin tu ni Emerald Jubilee Jubilee celebration phat bi khatna itu ta le thanom ta nei chai sa te ta jiwin yo jo se hinanga kona kilpa kachanu heti ke hevin ka ki pom nang kan thong bo bin he o pakai pathen phat chom cha kong ki man cha khom na wa ka bol khelo ka su khelo ka to khelo ai lo le ka sei khelom le nang ma nei ngai damun lang phat chom cha kong ki man cha khom na wa na thu to ki to changkat cheng ni ka bol do ma le rut klap te adinga kilung se na ki ngai lut na han to ma chan a patte bo pi di din jong na nga ka tawin he tuin ka phan ho hip pakai kong ki khen do ding wa ta in mabana hi anne khom na pram dong kan nei kit ding wa hi hi cheong hi pakai mi kut ta mai yo jo se thieng lo ai lo la ki ho adinga ta sa dinga palo tu ja chom chom ho ko na nang mani chom khen tu wa bane ka do no hi ta salam nga jong ki ngai dun na ki lung sin na ki photo na aso do the ding in bane ding ho ka do ding ho yong ati bo ki ding yong nang ka tawin he chito kelanin dunia pakai telai munda lam jong ding ho jo si dong nagawa mana puya pakai insung mi te ho to thanom tar ki pata pakai ki muto ki ka siwin achinao pakai gari lam hen lang keng la bi jong le nagawa nang man na chin hoya ni ven tu ma na pu lut din jong nang ka tawin he Pachom cha kapron te ho kaman na te ho wa dalung chen na ngai dut na nei chen na te ho ki pa tu se ka mamban wa dinga ka tun na ka taw te ho ka ha sam na ka din la na tam tin jong nei ngai no ka taw te ho pati bu tingin pakai suminin na ko ma tong ta wi nei amen BYC Loyang Singo BYC Loyang Singo BYC Loyang Singo BYC sa ko som hút lần đi mẹ lùng bằng hà lùng bin BYC bắt son gan hello vin thêm siêu lên một sự hay vô bin son đi lo vin mà lăn non mà hay yêu thế sẽ lấy ra ngày thắng đồ tốt đôi con Bunglung khăn hậu tệ thịt sẽ in thấy thùng xuống tê kịp hơn thế nghìn gần quay lại sống khi sống ra bằng cái sao hít tê đít nôm tan hồn hàng một tê đít ngàn hình cho yên ngàn hình cho yên hồn lạc bằng yên khi sao sinh tan BYC khăn đầu cô lạc bằng hình khi sao sinh tan